Hello guys, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Iyi ni ya YouTube channel yanyu How to Rwanda TV, aho mbazanira opportunity nyinshi wakoreramo amafaranga online. So guys, maze iminsi mbabwira kuri campaign ziri muri Binance. Nkuko tubizi mu ntangiriro z'umwaka Binance bifite campaign nyinshi wakoreramo amafaranga gake. So guys, nkuko mubibona hano ahangaha munsi ya balance dufite kuri Binance, ugifungura Binance munsi ya balance yaho harimo amapublicité abagenda yihindura gake. So si ibinje kuvugaho, ibyo nje kuvugaho ni ibingibi. Hano habanza hold USD1 get weekly reward. Ngira ngo urabibona neza cyane. Ibi bisobanuye iki? Kuki ari byo mereyeho mbabwira. So guys, murabizi ko nabahaye campaign, maje kubaha campaign zigera muri 3. Hari red packet bari bashyizemo, hari $1 game, hakaba na send campaign. Izo ni campaign 3 majije kubaha hano muri Binance, nabereka nuko zikorwa. So uraza hano hejuru hari icon ka message ukoreho. Numara gukoraho uragera ahantu hameze gutya. Aha mbere ni chat, aha kabiri announcement, aha gatatu campaign. Aho turi bwiteho na aha gatatu hari campaign. Nitugeramo urabona ko dufitemo campaign zigera muri 2. Hari iya mbere, hari n'iya kabiri. Iya mbere iri kuvuga ngo hold USD1, iya kabiri ni BTC button is back. Nayo ni mushaka kuyimenyaho amakuru arambuye, iyi BTC button is back, wandike muri comment ngo BTC button is back. Nimwandikamo muri benshi nzayibakorera nyibabwireho nayo uko ikorwa 5 kuri 5. So nagari tuje kuvugaho, tuje kuvuga kuri iyo hejuru ivuga ngo hold USD1. Nkoreho. Ninkoraho turagera imbere. Icya mbere ngomba kubasobanurira mbere yuko dukomeza nicyo twita hold. Guholdinga no gukora iki? Kugira ngo tumenye ibyo tugiye gukora. Guholdinga ni ugufata coin runaka. Coin apana USDT, kuko USDT ntago igihinduka. Igendana n'idolari. Hold ikora kuri coin. Ushobora guholdinga Ethereum, ushobora guholdinga Bitcoin, ushobora guholdinga Doge. Duholdinga kugira ngo bigende bite. Tuvuge BTC aka kanya iri ku 88,000 y'amadolari. Niko gaciro iriho BTC imwe cyangwa Bitcoin imwe. Ariko turateganya ko izagera ku 100,000 cyangwa 120. Ukahita ufata amafaranga yawe ukayigura. Amafaranga yawe aho kugira ngo yabike ari mu madolari cyangwa ari mu ma USDT, ukayabika ari muri Bitcoin. Iyo izamutse ya Bitcoin yawe ukahita uyigurisha, niba tuvuge niba waguze Bitcoin imwe, ubwo urumva inyungu urabugize. Iyo niyo ntego yo guholdinga. Ako ntago buri gihe uwininga, hari igihe uholdinga ugahomba. Aho kugira ngo ya coin izamuke ahubwo ikagira ute ikagwa mu biciro ikagabanyuka, icyo gihe urahomba. Iyo niyo holding. Muri make ugura coin ukayireka ugategereza ko izazamuka kimwe nuko yamanuka, ariko akenshi tuba predictinga ko izazamuka, tukaba twakongera tukayigurisha tukabona inyungu. Hano baratubwira ngo hold USD1 in Binance muri spot, funding, margin cyangwa future, kugira ngo tuzabone iyi reward ya $40,000,000 muri WRFI. So iyi campaign yaje ryari? Yaje tariki 23 z'ukwa mbere 2026 saa 7:59. Iba updated tariki 23 z'ukwa mbere 2026 saa 3:28. Namwe nimushaka kumenya byinshi mugende musoma. Reba hano babivuze. From cyangwa guhera tariki 23 z'ukwa mbere 2026 UTC, Binance yaronshinze airdrop campaign rewarding, cyangwa yaronshinze airdrop ni nka coin. Yaronshinze amacoin muri iyi campaign izahemba abantu babaye eligible, sibyo, cyangwa bemerewe muri iyi campaign, cyangwa batsinze muri iyi campaign. Batsinze kubera iki? Batsinze bakoze iki? Batsinze kubera ko baholdinze World Liberty Financial, ariyo yaje yitwa USD1. Niyo World Liberty Financial yaje ari USD1 on our platform, cyangwa kuri iyi platform ya Binance. Eligible users will share rewards from grand prize pool of $40,000,000 in World Liberty
Financial cyangwa WRFI. Baravuga ngo eligible user cyangwa abahiswemo cyangwa abatsinze cyangwa bemerewe bazasharingwa cyangwa bazahabwa ibihembo bivuye muri iyi Grand Prize cyangwa muri aya mafaranga World Liberty Financial yamennye muri iyi campaign, nabo bazayabonaho. Hano hasi bakatubwira WRFI will be distributed as a weekly reward to USD1 holders during the activity period. Hano bakatubwira ngo WRFI izadistributinga cyangwa izagitanga ibihembo buri cyumweru ku bantu baholdinze USD1 during cyangwa mu gihe cy'iyi campaign. Bakakubwira the first airdrop distribution will be cyangwa ibihembo bya mbere bizatangwa tariki 2 z'ukwa kabiri 2026. Dukomeze. Campaign period cyangwa igihe iyi campaign izafata ni uguhera tariki 23 z'ukwa mbere 2026 saa sita zuzuye z'ijoro UTC kugeza tariki 20 z'ukwa kabiri 2026 saa sita zuzuye UTC. Hasi bakatubwira ngo how to participate cyangwa uburyo wakwitabira. Eligible users must hold USD1 in balance. Abemerewe gukora iyi campaign, uwemerewe gukora iyi campaign ni umuntu uwo ari we wese ufite Binance iri verified, agomba guholdinga USD1 balance. Icyo nicyo ugomba gukora. Ushobora kuyiholdinga muri spot account, funding account, margin account, future account. Campaign details, price cyangwa amafaranga bamennyemo ni amadolari miliyoni 40 muri WRFI tokens. Bakakubwira ngo will be distributed over 4 weekly installment. Bisobanuye ngo ni bimwe twavuze hejuru. Bazayatanga cyangwa aya mafaranga bamennyemo bazayatanga bayaha abantu baholdinze USD1 mu gihe cy'ibyumweru 4. Icyumweru cya mbere bazatanga miliyoni 10 muri WRFI token, icya kabiri batanga 10, icya gatatu 10, icya kane 10, bibe birarangiye. Distribution reward will be airdropped directly to users Binance spot account. Ibihembo bizajya biza buri cyumweru direct kuri spot account yawe. Distribution frequency weekly airdrops during the campaign period. Ni bya bindi n'ubundi distribution izajya iba buri cyumweru mu gihe cya campaign. Reward distribution, ibihembo buryo bizatangwa. Ibihembo bizatangira kubarwa guhera tariki 23 z'ukwa mbere, bitangwe ku nshuro ya mbere tariki 2 z'ukwa kabiri 2026. Hano bakakubwira ibihembo bizatangwa saa 12 UTC buri wa gatanu in WRFI token. Ibindi muzabyisomere murebe uko bimeze. So ngiye kubereka uko bikorwa 5 kuri 5. Twagiye aha twarebaga mu ncamake uburyo babiteguye, n'uburyo tuzabikora, n'uburyo tuzabonamo ibihembo byacu. Tuzabibona twakoze iki? Twaholdinze USD1 muri Binance. Tuzayiholdinga gute? Nibyo ngiye kubereka. Uraza hano hasi kuri asset ukoreho. Turibanda ku ma account abiri, spot, funding. Aya abiri niyo twibandaho. Kugira ngo uholdinge iyi USD1 biragusaba iki? Biragusaba ko uba ufite idolari 1.2 muri spot account cyangwa muri funding account. Niba udafite iryo dolari 1, koresha P2P uribone, cyangwa hari indi campaign nabahaye imbere y'iyi ya Red Packet, ugende uyikonvatemo uyihinduremo USDT urebe kiri buhure na 1.2. Niba ibyo utabibashije, nimero yanjye ya WhatsApp nayisize hasi muri video description, uyisavinge unyandikire umbwire ngo na 1.2 USDT mfite nzikugurisha. Twakomeje. Umajije kugira USDT 1.2 muri funding account yawe cyangwa spot account yawe, urahita ukora iki? Urahita uzana kuri trade. Numara kugera kuri trade uzana kuri convert. Numara kuzana muri convert uzurebe hano hejuru hari from, hasi hari to. Ubanza ujye kuri from urebe ya USDT yawe aba ariyo uselectinga, ubwira biriho $1.2. Uze hano kuri 2 na ukoreho ushake USD1.
uyikoreho. Ubwo urabona tugiye gukomvata USDT tuyikomvate muri USD1. Nurangiza hano uhite wandikamo $1.2, barakwereka ko iri buze kuba ingana na 1.19 USD1. Nubisoza uhita ukora hano kuri preview. Hano njye narabisoje, nayo mfite, ntago byakunda, ariko we mu gihe uyafiteho birahita bikunda mu gihe uraba utarabikoze. Nubisoza uraba ubonye USD1. Uraza urebe muri spot karihiri, niba wakoreye muri spot uze urebe muri funding karihiri. Njye nakoreye hano muri funding. Urabona ko USD1 ndazifite hano 1.2. Ubundi uzirekere gutya, nuzazikomvatemo amadolari, uzirekere uku, nuzazikomvatemo iyindi coin iyo ari yo yose, uzirekere uku paka ziriya tariki 20 z'ukwa kabiri 2026 nibwo uzaba wemerewe kuzihinduramo USDT ube wazibikura ukazisubirana. Urumva rero ntago bazazijyana, aya ni amafaranga yawe uba ugifite hano. Icyo ugomba gukora ni holding. Guholdinga natangiye mbibasobanurira, ni ukugura coin nk'uko tuguze iyi USD1 ukabika amafaranga yawe muri iyo coin. Ibi nibyo bazajya baduhembera buri cyumweru. So guys, nibi nari mbafitiye uyu munsi. Niba ukunze iyi video kora like, usige comment niba wifuza ko nzagukorera n'iriya campaign yindi naberetse. Nurangiza ukore share. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel, kora subscribe, urabukoze cyane. So wowe udafite USDT unyandikire, namba yanjye ya WhatsApp nayisize hasi muri video description. N'umuntu utararebye campaign zabanje ndashyiramo link muri video description, wongere urebe ziriya video niba utarazirebye. So guys, ciao, hasta la vista.